hangtod karon nagsigi pa og hinisgutay, nagsigi pa og analyze ang atong katawhan, labi na gyud ang mga political analysts sa nahitabong midterm elections o naagyoy mga panaway, naasay mga pagdaig. Og tungod ni kay kanimanggong eleksyon, mao ni ang panahon nga magpaila ang kandidato sa katawhan o buot nila nga sila maoy ituboy aron palingkuron sa mga lingkuranan sa inkutisyon gahom nga tawhanon dinhis kalibutan. Pero dili gud unta na gahom kung dili obligasyon. Mao bitang gitawag nag-office, opisina kay lugar na nga gitawag og buhatan diin ka magtrabaho. Pero lahi man ang panghunahuna sa mga naglingkod kasagaran, ang ilang gitan-aw ana gahom, authority. Ana, mao nang gailog ang uban ana, daghan ang nag-ilog, mugasto og milyon-milyon, bilyon-bilyon para lang maangkon ang maong lingkuranan. Pero sa kang Kristo, ang paagi aron makalingkod tag lingkuranan or makadawata og gahom og authority nga ang mga tao muyukbo nato, lahi ang iyang pamaagi. Sa tan-aw nako kun mao ni atong sundon, wa gyud gasto. Way gasto. Unsa may iyang giingon? Mahigugma ra gyud taniya. Kana ra gyud. Mahigugma ta sa Ginoo. Nya inig higugma nato sa Ginoo, matud pa niya, ako mopuyo diha nimo, nya ang ako sang amahan mopuyo diha nimo, ang Espiritu Santo mokunsad sa diha nimo. Sa ato pa ang Ginoo mopuyo nato. So na natay gahom, na natay authority, na apagid tay kalipay, kalinaw og kabalaan. Kani karong nangapili kanang nakalingkod nananay gahom, pero di ko motuo nga silang tanan malinawon. Nge, pangutan-an ninyo karon ang nakadaog, malinawon. Ha? Malinawon pa na nga sigihan na sad kag batikos aning mga publiko. Sigihan ka labi na ay social media, gamay lang nimong lihok, tuan na gipikhan na ka. Ana. Rabi nag mga naasag kay buhaton nga murag para lagi sa imong kaugalingon, basta. Nya dayon ra ba sila kasuko? Mao bitaw to ipatawag dayon ang mga vloggers ana, ipangkontempt, hadlokon, ipapriso ana. Normal man na kay ning lingkod man kadihas publiko. Para nako pare, nagwali ko dinis publiko ang di ko mudawat og mga pagsaway na imudayeg nasa mo saway kay public image man. Pero di ko ganahag public image, sabi di magminyo ako sa madre, magluklok mi dito suok, way manghilabot namo. Anya kay magpari man, unyag sawayon, dayog yaw-yaw, nganong inyo kong sawayon. Mausad na gikan sa konsihals barangay, abisan gani ka na mga BHW, mga barangay tanod, maglingkod-lingkod yas barangay, makatilaw yung kag istorya. No? Muna, ang kalinaw, wa diha. Ang kalipay, wa sa diha. Gawas lang kung ang maong opisyal sa gobyerno or opisyal sa simbahan na higugmas Ginoo. Gi ko na belingay mong tupad. Yung na nahigugma kas Ginoo. Yung na ko no. Higugmas Ginoo. Higugma? Mangi mulingi ang uban. O unsa may mga timailhan nga nahigugma tas Ginoo, gisulti sad ni Hesus ang pinakauna gyud nga timaan sa nahigugma niya, matod pa niya dire. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini
mao ang nahigugma kanapo. Ang mudawat ug mutuman sa iyang mga sugo. Lain na sang lingi sa imong tupad, kablita gyud. Ing nadili ka magsupak-supak sa Ginoo, ing nakuno di ka magsupak-supak. Ing nakanang imong color sa imong buhok, wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Kanang purmas imong kilay karon, wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Nagtuma na. Kanang color sa imong naong, nagtuma na sa pulong sa Ginoo. Kanarong imong kural sa imong balay, nagtuma na sa sugo sa Ginoo. Kanang imong gipanggamit diha sa imong balay, nagtuman na sa sugo sa Ginoo. Kanang paggamit nimo sa cellphone, nagtuman pa na sa pulong sa Ginoo. Kanang imong karelasyon, imong katipon sa imong kinabuhi, nagtuman pa na sa sugo sa Ginoo. Kanang imong gisigihag text karon, magsigi pa mo video call, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Ana, kanang imo karong paggamit sa imong kwarta, nagtuman pa na sa sugo sa Ginoo. Atong check-upon kanang imong pag-maintain og pila ka anak imong gustos imong kinabuhi, isip minyo, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang sige ka gamit ang mga kondo, mga pills, mga ayudi, apil pang abortion, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang mag same-sex union, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang sige nimog paningil anang utang, unya imog yung ikiha, kay wa gyud kabayad, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Uy, tubag. Unya, kung di ta magtuman sa sugo sa Ginoo, unsa may mahitabo, nagtuman ta sa sugo sa demonyo. Ug unsa may ihatag sa demonyo nato, gahom sa kangit-ngit, muna kagubot. Kani bitaw karong atong kuana, impeachment na sad, mao na ilang gipreparahan. Hinaot unta nga pinaagi ni anang impeachment diin mo gasto na sad ang Pilipinas og dako kaayo nga kantidad. Hinaot unta nga katumana na sa sugo sa Ginoo, labi na gyud sa transparency. Og dili lang unta ang Office of the Vice President ang tagaan ni anang maong transparency or kuhaan og transparency. Iapil unta ang tanang opisina diin naggamit og dagkong kwarta sa atong panudlanan sa nasod, gikan sa presidente hangtod sa kapitan sa barangay na naggamit man og kwarta sa atong nasod. Iapil sad unta na og duki-duki. Aron kung angayang i-impeach, ipa-impeach pod. Nauna to pila na lang kabuk mahibilin ana nila. No. Oy, ari raman magtutok sa Office of the Vice President. Hilas-hilas na lang na eh. Akong tawag og hilas-hilas kay ngano man hilas kaayo nga magsigi kag duki-duki anang 125 million nga confidential fund, whereas na ay billions of confidential funds nga wa nimo duki-duki Hilas ba? Pareha gud nimo gud ka. Hilas biya nimo sikag panaway nako diri nga wa ko manilhig kanang imong balay gani mura man nagbais ungo. O anaon nimo. Hilas biya nimo manaway ka nako nga piyanga kog ilong gani mo din am gani na mahapit makita. Hilas biya nimo kana bang ayaw na lag panghilabot unta sa imong isig katao kay puling rana basig na ay troso sa imong mata, basig mas dako pa ang imong sala. Isig na lang unta taog usisa, ug unsaon na to pag usisa, giunsa nako pagtuman ang sugo sa Ginoo. Ana maura na usisa. Tanawa ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, si Pablo ug si Bernabe. Nagpuyo ang Ginoo diha nila na sila'y gahom, ilang gipatindog ang bakol, naayo ang bakol. Unsay sunod, na sila'y honor and authority. Ang mga tao, muhalad na nila. Nihangyo pagani sila, ningon, ayaw mighalari kay mga tao rami. Ngano gutawng isipon mi ninyo Ginoo.
Ni-explain pagid silag maayo nga mauni ang Ginoo. Ayaw mi kay tao rami. Ang mga tao kuno di gyud patuo muhalad gyud ngadto nila. Kanindot unta ang ato mga politisyan di na mo gamit og kwarta ba. Igo na lang silang mo presentar silang kaugalingon nya ang mga tao na mo pili. Nya naapag yung ingon ayaw ko pili ang presidente sa Pilipinas kay gusto ra ko senadora sa dili ikaw gyud. Ana unta no? Moabot ka na nato? Moabot na dili. Sa atong mga nangahimong Santo Papa, wa gid ana nilay nang-apply. Ambot og naa baka no, pero daghan kog nadunggan sa history sa simbahan. Labi na gito si anhing Saint naman tingalin aron John Paul the 23rd katong nagtiwas og himo sa kay si Saint John Paul the 6th man mo ay naguna og himo sa Second Vatican Council. Ang mitiwas ana termino na ni John Paul the 23rd o dili John the 23rd. Ana sige gito siya ingon kanang kay gulang na po siya. Wa gid siya mag-expect siya. Sige silag butasyon, dugay man jud kay nahuman. Di man pra karon kadali ra man to nahuman. Ila dugay kayo. Ingon siya, stilan to para ba ko'y daghang mga misahanan dito sa akong diocese da. Ato na ning daogon dalian na niyo butar. Siya, wa gid siya sus pagkasunod na noong butasyon siya bitay gipili, balibad siya Ngano giapil-apil man ko ninyo dinhi. Pero unsaon man gyud nga siya may gipili. Mosa na ang gibati. Mosa na ibation sa mga tao nga naay Ginoo. Mga mapaubsanon. Kanunay nagtan-aw sa ilang kaugalingon nga dili angayan. Pero kaning ato karong mga kasagaran sa na naglingkod sa atong nasod, feeling kay nila angayan sila. Feeling gyud kay nila nga angayan gid sila. Pero ang mga taong nagsunod sa Ginoo humble, pareha ni Mama Mary, humble, lowly servant. Ngilingay mong tupad ingna angayan kang mosimba, ingna angayan ka karon nga mosimba. Mga igsoon di gid ta angayan nga moatubang sa Ginoo. Labaw na gyud ko nga nagwali ko diri, di gyud ko angayan, daghan kay kog sala. Kung ikumparar iatubang kita sa Ginoo, makaingon kita di ko takos. Si Moses gusuna hapa gud siya si yuta kay di siya ganahan nga makakita sa naong sa Ginoo kay makasasala kay siya. Ingon ana ang mga tao nga naay Ginoo. Unsa titubag nato sa Salmo? Dili limot naman ako ato. Ano sa to? Dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang hibaya. Di kita takos. Takos ba ko nga moingon ninyo nga pamalit mo og slat? Takos? Dili sad ko takos. Pero kay gisugo man kos Ginoo ani para sa kaayuha simbahan, bahala nagpurti na ning uwawa, magpakatakos kog ingon pamalit mo og slat. Ang dili mo palit wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Pilaragod ni God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Atong halin iabot nag 47,258. Naapay 22,742. 100 pesos lang per slot. Inka Father, di naman mi ka-afford ana kay nahurot naman tong ayuda. Di joke. Aning gamay man kay problema man kay mi. Ang mga tao panahon sa unang pagbasa naghalad sa ilang mga kwarta o mga abot ngadtos mga apostoles. Ngano man kay mataghalad nato kay bawo kita ibalik ra nas Ginoo nato. Mao na sugo sa nas Ginoo nga ihatag ang tanan nga rinako
kay hatagan sa tamo og gatusan kapilo. O na gusto mong maarang-arang inyong kahimtang, hala, pamalit mog slot. Dili ni akong pulong ha. Pulong nis Ginoo og naay daghang prueba ani diha sa atong Biblia. Labi na gitong byuda nga gihatag niya tanan katong dito sa templo o katong byuda nga ming atiman ni propeta Elias nga ang katapusan niyang harina iya gyapong giloto parang Elias. Wa mahutdi ana niya ang atong SBF dag aning atong paras kumbinto 56,837 atong halin napay 3,163 tag 500 pesos per slot. Og paliton lang ni nato 600 kada semana og kamong tanan mamalit niini kitang tanan di ay kay apil man sa kog palit. Ning buwan sa Mayo mahurot na ni. Niya kini nalay katapusang slot nga akong ibaligya ninyo samtang wala pa ma-final ang assignment kay posible man nga mawa na ko dinhi inig sunod assignment. Posible sang magpadayon kay naaman ta didtoy gi-request dili tungod kay ganahan ko diri mo padayon kung dili maikog ko sa mosunod nako nga akong pasahan nining dako pa kaing bayronon nga naapas mga 50 million. Maikog ko ba? Di na sayon nga atubangon. Pero kung hukom gyud nga papahawaon ibalhin ko dire di nganong dili man na amang gyapon mo nga mo bayad ana. So inyo la na. Pero mao na dili ko takos niini. Mo na palitan na lang ninyong slot basig dili sad mo takos nga mo palit unta. Pero kay naa may gihatag ang Ginoo ninyong extra, ako sad naa sa koy extra sa akong mga dupa-dupa na sa koy makuha. Ako sa ning ipalit sa dungan-dungan tagpalit in addition to our daily responsibilities, financial responsibilities. Atong iapil ang simbahan kay ni adinhi ang tuburan sa atong kaluwasan.